berta katham panjia bangi di sami antina tronti nonang itum bertan konten kaji. Poultry Union Dimapur atum pen non malom Karbi Anglong lapen Dimapur Ronsopi anat la horijan along ejahak amonitatum Karbi Anglong Autonomous Council along trading license chipalong amen pen Dimapur Ronsopi arlo arnivang Broiler abo kepon atum phan kepasik sakdum aputhak ningkan samse alamthi chipaklang pon aningkan pen Nagaland ahawar jesimet Dimapur Ronsopi pen danglo Kohima lapen Manipur ahawar Afharman anta Broiler aboke Assam pen sipon bomlo Bonsita me kedamtang jakong ciklon malom pen inut abahini Muslim atuk pingkhat boy voice Ronjit tiron po abang po aphat Karbi Anglong Autonomous Council pen trading license PNC alangli amen pen lahat Nagaland Ronsopi arnivang Broiler kipon mate behak claim tumakan disimet asisat dinle Poultry Union Dimapur amai phula pen konchun bangkachi than pona tengke KAAC etu Ronjit Teron abang phu aphan Broiler abeha ki claim ji Afharman trading license ki pialong thangnat ke kham khedunji lapen ki pudunji alam ave Ronjit Teron achamcha tum Dimapur an Broiler ki pon amotor aphan khangdun si thangbak be ki patora dun lapen ki pasik sa abang ke ning unsam se pusi chethan pon Pai ciklo kijut niphai inkoran sirkap lapen niphai thongkap aju Ronjit Teron amuni tatum aju apor Dimapur arlo kepon a Broiler amotor aphan khangdun si authority amunit kalipin sitami inangsot alo kelang charidun amen pen motor khangdun laplo lason ahut John harosira phokap sose Broiler abo thietlo KAAC etum trading license amen pen syndicate asai claim ang theke klang daklo athe PUD etuma teng pulutang te kicheng hot Broiler I John mate iluna sikat hungkep nang pinangji pusi Dimapur ki pona Broiler motor atum aphan ki hangdun do pusi chethan pon lam hoyateng si Dimapur ADC ahin pen sitame Karbi Anglong District Commissioner aphan labangso alo forward nang pietlo Kibang ji arni sitame Karbi lapen naga akhai inglong asu hijanang bo mesen pen beha bepar ahin kachira prapet hekji aphan komatne akulja alam arjujera ki claim rapet ji aphanta DUP asong atom chuningri padupon 29 ना तो 29 तारीख को जब हम लोग को कुछ खबर मिला कि वहाँ बिटवीन खटखटी के आसपास में फिर से चेकिंग इस तरीके से बैठा हुआ था तो डेट 31 को फिर हम लोग किया जाने के बाद में वहाँ पे देखा कि वाइट ब्यूरो में आज़ाद और राजा रोमबित बैठा हुआ था गाड़ी को चेक कर रहा है जबकि वो एक आम इंसान है ना उसके पास में कोई अथॉरिटी है चेक करने का और एक रंजीत रणगोगी नाम से NOC लेके वो सिर्फ बिजनेस करने का परमिशन मिला है ना ही उसको कोई गाड़ी को रोकने का और ना ही चेक करने का परमिशन मिला है और इस तरीक़ा से हम लोग को इतना प्रॉब्लम इशू हो रहा है अभी डेट 29 को माल आया गाड़ी से मोर देन 100 मुर्गी मर गया ये लॉस लास्ट नाइट ये तो 29 डे ये तो मुर्गी मोहला करे आहाला तो रुखा गए ना 150-60 something मुर्गी तो मुरा दीजिए ये अब्दुल आजाद पर ताई की रीजन ताई की भावना होना मोहला ताई पुलिस भी न होए वेटरनरी भी न होए ताई की गाड़ी मोहला तो नागालैंड लगा करे रुखा है ना इन्हें मुर्गी तो मुरा वो दिया itu kan itu amnan karbe alungabi itu mohage itu help kore bisba ile murgi do beshi sensitive ase beshi deri rukhaile ganda hours rukhai dile murgi to muri jay itu nishna tahan more than 4-5 hours rukhai dise karite itu murgi man mura laga